twongeye kubasuhuza mwese muteze amatwi radiyo na televiziyo Tuzarutsinda TV ndetse n'Indodo TVN. Turabasuhuje tubararikira amakuru twabateguriye y'uyu munsi ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2026, ubwo dukubitira mu misozi miremire murenge yo muri Kivu y'Amajepfo aho abanyamurenge tubabwira uko byifashe ku byerekeye n'umutekano, kuko muri iri joro ryari rikeye drone za leta ya Kinshasa zongeye kwibasira umuhana w'Irundu. Andi makuru n'ubundi umuryango wa Loni urashinjwa gukomeza guceceka mu gihe abaturage mu bw'abanyamurenge bakomeje kwicwa muri Kivu y'Amajepfo. Rero hano amakuru nabateguriye tuze kuganiraho, muze kubana natwe murakoze. Reka amakuru yacu tuyahere mu gace k'Irundu kare kibasiwe n'ibitero biremereye za drone zitagira abapilote. Amakuru yizewe aturuka mu misozi miremire murenge muri Kivu y'Amajepfo ahatuye abanyamurenge ni uko drone z'ubutegetsi bwa Kinshasa zimaze imyaka myinshi zibasira abaturage zigambiriye kwica abaturage, nk'uko ba nyirazo cyangwa se ubutegetsi bwa Kinshasa bwahisemo gukomeza gukoresha za drone zitagira abapilote z'ikoranabuhanga, gukomeza kwica inzirakarengane, gukomeza kurimbura no gukomeza kwibasira ibikorwa remezo by'abaturage batuye mu misozi miremire murenge. Mu gihe cya saa mbiri zuzuye drone zaraje zirasa umuhana wo kwa Harera, aho ngaho ni hari Irundu, zirarasa gusa amakuru tutaramenya neza ni ibyaje kwangirika ndetse n'abaje kubasiga ubuzima n'abahakomerekeye, ari n'amakuru tutaramenya kugeza muri amasaha. Gusa izo drone zarashe mu gihe cya saa mbiri za nijoro zibasira uriya muhana wo kwa Harera hari Irundu. Mu by'ukuri Minembwe abaturage baho bakomeje kugenda bagira ubwoba bwinshi, bakomeje kugenda baca mu bihe bibatera ubwoba, kuko ubutegetsi bwa Kinshasa bufatikanije n'ubutegetsi bw'u Burundi ndetse n'imitwe yitwaje intwaro yose yemeye gufatikanya nabo, bukomeje imigambi itoroshe yo gukomeza kurimbura abaturage mu gihe abaturage badafite kirengera, badafite kivugirwa. Ariko ibi ngibi bikaba bikomeje kugenda biteza abaturage ubwoba, bibakura mu byabo bagenda bahunga bata ibyabo, kubera kino gitutu cy'ubutegetsi bwa Kinshasa bashizeho abaturage bakomeza kugenda babarasisha izi ntwaro ziremereye zigambiye n'ubundi gukomeza kubica. Rero mu Minembwe muri rusange hose nuko bafite impungenge z'ubuzima bwabo, nk'uko ubutegetsi bwa Kinshasa bwahisemo gukomeza kugenda bubarasa bukoresheje intwaro zose z'uburyo bwose. Rero abaturage ntibareka kugira impungenge, ntibareka kugira ubwoba bw'ubuzima bwabo, nk'uko bakomeje kugenda baca mu bihe bitaboroheye. Ubwo ubutegetsi bwa Kinshasa ntabwo buhwema kugenda bubarasaho umunsi ku wundi. Rero abaturage baba basaba ababafasha cyangwa se n'ababarengera muri ibi bihe bakomeje kugenda bacamo, nk'uko leta ya Kinshasa yahisemo gutanga imitungo yose yiheza abanyamerika kugira ngo nikomeze kwica abaturage ntibabone ibyaha by'intambara bari gukora. Ariko ubutegetsi bwa Kinshasa bufite ibyaha by'intambara nyinshi bakomeje kugenda bakorera abaturage, bahonyora uburenganzira bwa muntu. Ariko kubera yuko hari ico batanze, hari ico bahaye abanyamerika ntaco babona kuri ibi byaha by'intambara bikomeje kugenda bikorwa n'ubundi n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Rero amakuru yacu reka tugaruke kubivugwa yuko umuryango mpuzamahanga wa Loni ushinjwa gukomeza guceceka mu gihe hari abaturage bo mu bw'abanyamurenge bakomeje kugenda bicwa kinyamaswa, baraswaho n'ubundi n'ubutegetsi bwa Kinshasa na Gitega bemereye gufatikanya na za FDL gukomeza kwica abaturage, abana batoya, nk'uko nico ubutegetsi bwa Kinshasa bwahisemo gufatikanya n'imitwe yitwaje intwaro yose kugira ngo bakomeze bamene amaraso y'abaturage b'abanyamurenge batuye mu misozi miremire murenge. Rero Loni irashinjwa gukomeza guceceka no gukomeza kwifata mu gihe hari abaturage bari kwicwa kinyamaswa, ntihagire ico bavuga cyangwa se ntihagire n'ico bakora kuri ubwicanyi bukomeje kugenda bukorwa n'ubundi n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Mu gihe imiryango y'abibumbye n'ibihugu bikomeye ku isi bikomeje kuvuga ku mahoro n'umutekano mpuzamahanga, abaturage bo mu bw'abanyamurenge batuye mu misozi miremire murenge, Minembwe, Indondo n'ahandi muri teritwari ya Fizi, Uvira na Mwenga mu ntara Kivu y'Amajepfo bakomeje kugaragaza impungenge zikomeye yuko amahanga aceceka mu gihe bari guca mu bibazo bikomeye by'umutekano mukeya, ubwo ubutegetsi bwa Kinshasa na Gitega bukomeje kugenda bubagabaho ibitero biremereye, ariko amahanga n'imiryango mpuzamahanga yose igaceceka igakomeza kureberera. Ni ikibazo gikomeje kugenda kivugisha abantu benshi mu karere, aho bamwe mu basesenguzi bagaragaza yuko amahanga adahwema kugenda areberera mu gihe abaturage bari kwicwa bikomeye. Ariko imiryango ya Loni, imiryango ishinzwe kurengera uburenganzira bwa muntu, igakomeza guceceka no gukomeza kureba mu gihe abaturage b'inzirakarengane bakomeje kugenda bicwa umunsi ku wundi. Mu butumwa yatanze i Nairobi muri Kenya, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yanenze uburyo ibihugu bikomeye bifite ijambo
ijambo ridakuka mu kanama ka Loni gashinzwe umutekano bikoresha ububasha bifite mu kwitambika imyanzuro ishobora gufasha gukemura ibibazo by'umutekano biri hirya no hino ku isi. Yabitangaje mu kiganiro cyahuje abaminisitiri bo muri Afurika n'Ubufaransa cyabereye i Nairobi, cyibanze ku mavugurura y'akanama ka Loni gashinzwe umutekano n'imikoreshereze y'ijambo ndakuka ry'ibihugu bitanu bihoraho. Aka kanama ka Loni kagizwe n'ibihugu 15 ariko harimo ibihugu bitanu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya, Ubushinwa, Ubufaransa, Ubwongereza bifite uburenganzira bwo guhagarika umwanzuro uwo ari we wose binyuze mu ijambo ndakuka. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwerere Olivier Nduhungirehe yagaragaje yuko aka kanama ka Loni kadashingira ku kuri nk'uko hari abaturage bicwa umunsi ku wundi baraswaho n'indege zitagira pilote za buri munsi, ariko kakabogama ntigashakishe kugaragaza ukuri kubiri kubera mu burasirazuba bwa Kongo mu gihe umutwe wa FDLR ukomeje kugenda widegemza wica abaturage, ariko bakumva yuko ubutegetsi bw'i Kinshasa budahema kugenda bwica abaturage ko aribwo buri mu kuri, mu gihe ubutegetsi bufatikanije n'imitwe y'iterabwoba nka FDLR yakoze jenoside mu Rwanda kandi ikomereje n'ubundi jenoside muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kwikorera abatutsi baherereye muri ico gihugu. Rero ngaho nguko muri kumwe n'umunyamakuru ugenda ubagazaho amakuru 5 kuri 5 nk'uko subscribe ubwo mukaza mucikora mu kutubagazaho umunsi ku wundi.